بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadistin mazmununda aytat. Abu Hurayra radıyallahu anhu bu hadisni rivayet kıldı. Kaçanda sizlerden biriңер oygongonda uykusundan jana daarat alganda anda 3 жолу murduna su alıp murdun çayqaсын. Antkeni şeytan anın murdununun içinde tanoosunda şeytan tünöйт деп Peygamberimiz aleyhisselam aytkan eken. Demek ertemenen oygongondo daarат алган учурда мурунга дагы 3 жолу суу тартып кое турган болсок, Кудайым буйрса шайтандын ошол жердеги болгон азгырыгынан сак болобуз. Имам Муслим рахматаллайх бул хадисти риваят кылган. Имам Бухари рахматаллайх риваят кылган хадисте Абдулла радиаллаху анхудан айтылат. Zukira inda Nabi sallallahu aleyhi ve sellem racunun nama laylatan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığında bir adam tuğrasında eskerilip kaldı. Al tünü uqtadele thumma asbaha uşuntip taң attırıydı. Demek tünü turup tahajjud tünkü ibadatqa da turgan jok. Bagımdat namazına dağı turgan jok. Uqtagan boyunca taң atkandan keyin bagımdattın wagty ötüp ketkenden keyin oygondu. Peygamberimiz al turasında aytты: "Zaka rajulun bala şeytanu fi uzunayhi." Bul uşunday adam anın eki kulağına şeytan zara kılıp koydu dep Peygamberimiz aleyhisselam aytkan deydi.